ese hari irushanwa uzi ribamo ambiance nka AFCON? Hari irushanwa uzi ribamo celebration nziza nka AFCON? African Cup of Nations mu mpine uyizi nka AFCON. Mu buryo bw'ibifatika cyangwa ibibara ni Total Energies African Cup of Nations, imfura mu marushanwa ya CAF, ikaba yaratangiye gutegurwa na CAF Confederation of African Football, yakaba ari impuzamashyirahamwe y'imishyirahamwe yose yo muri Afurika y'umupira w'amaguru. Kuva mu 1957 kuva mu 1968 AFCON yakinwaga buri mwaka. Mu myaka ibiri biza guhinduka nyuma y'imyaka 3 muri 2013. Iki gikombe kimaze imyaka 37 gikina, giheruka gutwarwa n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Biteganyijwe ko uyu mwaka utaha kizabera muri Maroc, aho tutazabona amavubi yacu yagarukiye ku mwamba. Twikumburiye TV niyo ikurikiye mu majwi ya Sam Kayiranga. Reka manza nshimira wowe kandi subscribe, uri uw'agaciro cyane. Nawe kandi utarayikanda kanda kugira ngo tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Irushanwa rya mbere mu 1957 ryakinwe n'amakipe 3 yonyine gusa, iyo ni Misiri, Sudani ndetse na Ethiopia. South Africa yo yari itegerejwe ariko ntiyitabiriye kubera ibibazo by'ivangaruhu ya apartheid yavuzaga kuva mu gihugu cyabo. Irushanwa ryakomeje kwaguka cyane kuko amakipe yarazamuwe agera kuri 16 mu 1998. Hanyuma mu 1996 Nigeria yikuye mu irushanwa bituma rikinwa ari 15. Ibi bisa neza nk'ibyabaye kuri Togo muri 2010 kugeza 2017. Forma ntiyigeze ihindurwa ngo ikurwe ku makipe 16 yakinwaga mu matsinda 4 agizwe n'amakipe 4 n'ubundi, aho amakipe 2 n'ubundi yahitaga ajya mu cyiciro gikurikiyeho cya knockout. Mu mwaka wa 2019 irushanwa ryavanywe mu kwezi kwa mbere rishyirwa mu kwezi kwa gatandatu. Andi marushanwa yakurikiyeho nyuma yaho amakipe yava kuri 16 ashyirwa kuri 28. AFCON kuri ubu ngubu umwami wayo ni Misiri. AFCON niyo iri ku ruhande rwa AFCON, kuzekana ari nyinshi cyane kuko ifite AFCON zirenga 7 zose. Cameroon niyo beretananga ikabagwa mu ntege n'ibikombe 5 byose. Hanyuma Black Stars iyo kwa Somalia Ghana itazigera yitabiriye umwaka ukurikira, iri hafi n'ibikombe 4 byose. Ikipe kibitse muri ino minsi ni Cote d'Ivoire, ubwo atsindaga Nigeria ibitego 2-1 umwaka ushize. Uyu wari umusogongero wa AFCON. Reka ngo teguze kumva neza, urarikire neza amateka yaranga igikombe cya Afurika dutegereje ejo bundi muri 2025. Amavubi tugerekamo mu myaka 20 ishize, aho icyo gihe ubu ni umusore w'ingimbi akaba inkumi y'umwangavu. Ndagushimira wowe ukomeje kunyumva uteguza igice cya mbere cyiza cy'amateka y'igikombe cya Afurika.